Tuzana baramukije bene data dusangiza kuya mu ijuru. Imana bampera umugisha. Imana tugiriye neza. Ndagase kandi tugikire tuvugana turekeje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uguhozaho. Kumva ijambo ry'Imana uguhozaho. Kandi mu biturajije inshinga. N'ijambo ry'Imana rituraze inshinga abantu b'Imana. Turi mu bihe bya nyuma. Mbese imira tujyana. Niba utabibona ngewe ndabibona. Kuko amandiko uko agenda avuga n'uyu mwanya bimwe bimwe birabonekana. Naho bamwe bisinziriye, abantu bari mu ijoro, turimo turangaka n'iby'isi kandi birimo birajyana n'abanyirabyo. Batugirire neza Mana yanjye. Uwiteka nyingabo Mana y'ubushobozi. Wese ahantu ndi Mana uhamira umugisha. Ahantu Mana ndi Mana yo mutatufu wa Mana gica nyigisha. Mana ya Aburahamu, Mana ishobora byose. Uwiteka Mana nyir'ijuru, Uwiteka Mana nyir'ubushobozi. Mana oza mutatufu Mana gica nyigisha Mana. Nabwira ubwoko bwawe Mana. Kwese Mana Imana nkamera Mana. Nuzuva amajambo Mana zabampera umugisha. Yesu abarwaye bakize, abarwaje Mana bakize abantu, abarwaye Mana bakire, abashonje Mana ibyo bagaburira, abambaye ubusa Mana ubambike, Mana bajye bona umugisha Mana utwarukanye Mana. Kubwo kumviza Mana ubutumwa. Nibitumira abantu Mana kandi iyo bahezegera Mana. Mbona n'ababi batwaturaho amajambo mabi akadufata. Nanjye umugisha Mana ngena tutakura abantu Mana. Ujye ubambera. Ndagusabye uzajya usikizwa umwami wacu. Amen. Bene wacu ndagira ngo tuvugane ijambo ryanditse muri Luka. Iri jambo ryanditse muri Luka. Bene wacu iyo turi muri muki igihe cy'izuba tumenya ngo turi muki. Niyo turi mu gihe cy'imvura tumenya ko nyine ngo nagatasi niko mu kirundi mubivuga. Iyo imvura itasuye turabimenya. Ikirere cyonyine kikatwerekeza ko imvura itasuwe. Cyangwa se iyo jya utwekeye mu gihe cy'izuba. Kandi ikirere kitwereka ko izuba rigira ryake. Ariko muri ibi bihe turimo twebwe abana n'abantu ntibitwereka igihe turimo. Tuba n'abantu iki gihe tugezemo ntabwo tumenya igihe turimo cyangwa turimo twekeramo. Ntabwo turimo turabibona. Kubera iki? Satani yadufunze amaso. Satani yatugara amaso. Amaze kutugara amaso agenda tugara n'imitima. Satani ajya tugara umutima wo gutekereza. Maze Satani agenda tugara amaso yo kubona aho ibihe bigeze. Nshuti yanjye unyumviriza kuricana. Niba ukuze uri mu myaka nk'iyo naba ndimwo cyangwa unduta ujya uvuza amajambo. Jya ubanza utangure ku ntango mu myaka wakuzemo ugeze aho ugeze uko ibihe wajya wibona. Mbega ubona bimeze nk'uko bya mbere biba bimeze. Imana tugiriye neza. Satani kandi mbaye pore abantu bajya biyemera ugasanga barimo bariyorohereza cyangwa ugasanga barimo baroroshya ubuzima. Ariko se subiza amaso inyuma. Niba utarahumye amaso, niba umutima wawe utaritekereza neza, baza urebe mu gihe wakuriyemo n'igihe tugezemo uko bibona. Urabona ko biri nk'ubwa mbere. Mbega tureba ko ibyanditswe turimo turabyinjiramo. Abantu b'Imana njyeho ibyo maze kubona nakamara amazi. Iminsi imira tujyana abantu b'Imana n'imwana hakiri kare muri cyo kwihana wa munsi wo gupfa. Wa munsi wo gupfa ntacyo tumarira abantu b'Imana. Wa munsi wo gupfa
hajya utagifisi ijwi ryo kuvuga si wo munsi wo kwihana. Umunsi wo kwihana n'ubu ngubu ugikomeye utararwara abantu b'Imana mujye musenga amatakirangoyi y'amasengesho kugira ngo reka ndebe ko Imana yagiza ayo si meza. Dusenge amasengesho tukiri bazima nta byago biradushyikira, ariko mushakare muribone neza icyo gihe cyo kwihana abantu b'Imana, igihe cyo kwitunganya tukava mu byaha. Wa muntu wowe ufite ingeso zakunaniye hamagara abakozi b'Imana bagufashe bagusengere izo dayimoni zikuvemo, kuko hari umuntu washaka kuva mu ngeso ariko bikamunanira. Bantu b'Imana harimo abantu bagifise impwemu nziza zo gusengera umuntu akaba yakira cyangwa agakizwa, atari babandi ahubwo bongereza ishengero umuzigo, ugasanga uvuye imuhira uri muzima ariko wajya mu ishengero ugatanga amadayimoni umuyoro wayo. Hari abantu bashinzwe ako kazi bari mu mashengero Satani yagize abakozi bayo. Bantu b'Imana ntimubazi kandi mubabona. Ibyo mbabwira gute kugira ngo mufunguke amaso. Abakozi b'Imana muri iki gihe ntumenye umuzima n'utari muzima, ariko ntacyo muzabara ku matunda bama. Kandi hari ukuntu babikora ntuzapfa utahuye ko umuntu ari mubi. None rero niba tumenya ko ikirigiragira rize, tukaba tumenya ko imvura igirigwe, tukabibwa n'igicu. Igicu cy'imvura turakibona, n'igicu kiza kuvamo imvura iza gukora amabi tubona uko gisa, kubera ko tutari kumenya ko Yesu agira ati yani abantu bose bari mu gacerere, abantu bose bari mu ijoro, abantu bose bari mu irindika ry'iby'isi, kandi tujya tubite bijya bidupfira ubusa. Washikaho ku bakiri batoya hoho ni akamaramaza, ngira ngo n'ijuru ryoho iby'ijuru ntibabinezwa. Bantu b'Imana, yemwe bana bato, mwa basore mwe n'inkumi, ururimo ruratwara abatama, turimo rasiga imisore. Iki gihe turimo twese kiraturaba, kirareba abashaje n'abakuze. Nta kweza k'umutama umusore we ngo asigare. Mwabasore mwe n'abakobwa nimuvamo abo gukorera Imana, mwihane. Abasokuruza banyu bo bari mu migenzo y'abakera, ariko twebwe tukiri batoya mureke imigenzo y'abasokuruza banyu, ababyara ba so n'abanyuko. Niba sokuruza wawe cyangwa sokuru wawe ari mubi, tahora n'abanyuko na so batagenda mu migenzo y'abasokuruza bawe. Mwabane mu bakiri batoya, Yesu ntagwambire mu dini ryiwe n'iryo rya Freemason. Niba sori mubi mutanisha ngiriwe, ujya ahantu uzakura Imana. Muve mu migenzo y'abakera tutarimo tutamenya igihe iyo tuva niyo tujya. Matugire neza. Nyani bada bahanura ko umuntu wamenye Imana, ko umuntu maze kubona ibintu n'ibindi. Nabe ko naza kwihana kubwa kuzimana nagiye mbona batuma ibyo gusenga ndabikenera. Niyo mwanya harimo benshi gusenga batamijyamwo n'imyitwarire babona abasenga bakora. None niba turi bigusha kubatinjira mu ishengero, wowe urwinjira buri munsi ntacyo wunguka, ndabakumva ntacyo bunguka. Bantu b'Imana mweke Imana duhane rero, kandi naduhana tuba kuboroga batugire neza. Dusoma ahantu muri Luka muri Luka dusome Luka 12
dusome umurongo wa 54 na 55 56 57 58 59. Aravuze ngo abwira abantu ibyo kugendeza igihe cyabo, kandi abwishengera ati iyo mubonye igicu kivuye iburasirazuba mucya mugira ngo imvura iraguye, kandi ko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haba indugumba, kandi ko biba. Mwandyarya mwe murazi kugendeza isi nijoro, nicyo kibabuza kugendeza iki gihe. Kandi namwe ubwanyu nicyo kibabuza kugenzura ibyo kugoroka. Niwajyana n'ukurega muja mu gishinga ntaye mukiri mu nzira, ushishikare kwikiranura nawe ngo ntagukwegere ku mucamanza. Umucamanza akaguha umusoda agushyira mu ibohero. Ndababwire tuzohava na gatoya utwishyuye n'isenge ry'impera. Imana tugirire neza. Natwe umucamanza wacu ni Yesu Kristo. Mbega bibwira ngo niwatsindwa n'urubanza Yesu azagira atagutaye muri iyo noma? Mbega abantu b'Imana ko wumva ko nagenda bisubiremo. Kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburasirazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haba indugumba, kandi niko biba. Mwandyarya mwe mutazi kugendeza isi nijoro. Mwandyarya mwe murazi kugendeza isi nijoro, nicyo kibabuza kugendeza iki gihe. Kandi namwe ubwanyu nicyo kibabuza kugenzura ibyo kugoroka. Niwajyana n'ukurega mujya ku mushinga ntaye mukiri mu nzira, ushishikare kwikiranura nawe ngo ntagukwegere ku mucamanza. Umucamanza akaguha umusoda akagushyira mu ibohero. Ndakubwire tuzahava na gatoya utishyuye n'isenge ry'impera. Imana tugirire neza. Bantu b'Imana si ukuri ijambo ry'Imana mutarizi. Aha murahazi bantu b'Imana. None ni gute tumenya ko nyiri imvura igirigwe tukabimenya? Bantu b'Imana kwimwese bya tubimenya. Tutamenya kwikirana n'undi muntu mufitanye ikibazo. Kuba turenda ko shitani aturega. Kuba umaze kumenya ko wakoze icyaha utasaba Imana imbabazi hakiri kare, Satani azaturega. Ndabwiye ko Satani niwe uturega. Ndawuza tuciba Satani wenyine aducura urubanza hakiri kare n'Imana itararuca. Yuko ukoze icyaha ubaye Satani amakese, Satani arabyina. Niwe ukoze icyaha kandi yamenye gikoze. Uwe yumva nezerewe. Kuko bati ubyabese uyu ni uwanjye. Bantu b'Imana mwaje twikirana nawe dufitanye ibibazo hakiri kare. Bantu b'Imana ko tugenzura iki? Tugenda n'igihe cy'imvura kubera ko tutagenzura iki gihe turimo. Turacyari mu mbabazi. Icyatuza gukizwa n'igiki? Imana tugiriye neza. Yewe ndashaka ndarangiza. Bantu b'Imana muri mwisi yose sinaje gutanga imigisha. Nyaraje kubwira abantu ngo nimwihane mutagira 10 na amajambo Imana yantumye nawe yankwegera karambaraye. Bantu b'Imana utagira 10 no kwihana niyo majambo Imana yantumye. Imana idufashe. Iki gihe turimo rero si igihe cy'ibifiro, si igihe cyo kuroga, si igihe cy'ubusambanyi, si igihe cy'ubwicanyi, si igihe cyo kuzana intambara mu gihugu. Bantu b'Imana harimo abantu babayeho aragushaka guteza intambara ngo abantu bamarane. Bantu muteze intambara mu gihugu. Iriya ntambara ntigigenda idakoze no ku muryango wawe. Imana tugirire neza. Wisi umwanya w'intambara, si umwanya kurwana ubwoko burwana n'ubundi. Ni umwanya wo kurwana na Satani. Tureko twamutsinda. Ariko Satani murimo muramusiga amavuta, abakozi bayo murimo basiga amavuta.
tumeshaka gwishuka umuntu amabi yiwe undi yabimenya zamva ko tumeshaka gwishuka abantu mu ishengero rasambuka ayo mabwa iyemegenza mufise ngo kubika babanga satani mu bikibanga nkande matugiriye neza rero ndakindangirije aha matobarera Uwiteka Mana nyir'ijuru Mana nyir'ubushobozi aya majambo Mana nabike Mana bazayumva babohoke bamenye igihe turimo kuko imvura igiye turabimenya n'izuba rive turabimenya kuko tutamenya nyine igihe tugezemo muri uyu munsi ibyo kitubwira Mana yo gutahura Mana amaso y'umushijwe n'amadayimoni uyahumure imitima Mana yatwikijwe gahunda Satani Mana ugatwikura ukatuka umutima tumenye turimo turajya tumenye icyerekezo turimo urakoze mwami wacu urakoze Mana ndagushimiye utanyinga Mana mbere mushoboza umva amajambo Mana mbere mushoboza Mana niri Mana nkamera ndugusaba inzira yose mwami wacu amen.